tuko na peace ambao wanatusaidia ndio tuweze kuwa na Leo hapa Ngaremara tumekuwa na kikao na vijana ambao ni Morans wa jamii ya Kiturkana, na hii ni katika ile harakati ya kuhakikisha kwamba tafuta amani ambaye mara mingi hapa Isiolo inakuwa ni changamoto. Isiolo imekuwa ni sehemu ambaye kumekuwa na uwizi wa mifugo, na wakati kunakuwa na uwizi wa mifugo kuna ukosefu wa amani. So tumeamua kwamba tushirikishe vijana, ndio kwa sababu hawa ndio the key stakeholders. Hapa wazua mbeleni ulikuwa unapata mikutano za amani ni wazee ndio wanafanya, lakini za hizi naona pia imehusishwa mambo ya vijana pia. Nafikiri hiyo mambo inaweza kuwa inaweka vijana pamoja, na tutashukuru sana kwa sababu unaweza pata vijana wanaweza patana na hayo mambo ya kusumbuana na hao majirani wenzetu kama Wasamburu, Wameru. Tukiona zaisi hizo maorganization ikituleta kutuweka pamoja, kutuunganisha, wajue maana ya amani.